Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Glory, 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 hallelujah. Mo na toe 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛 mola tunu pele ni vaenga le fiafi o le tatou manai o le manava galuega e toi o falofa ma 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛 ai le tautua ma le unaga le tatou Global Kingdom TV ia e tautua mo oe Samoa i le aso ma le aso i le taimi ma le taimi wale longa pui o le ina o le paia ma le mamalo se tatou atunuu i le athionga tutasi a le tua tawhelo iatu o whalwhatu mai lava i so se maota ma so se lawa lau whainga ruenga tofi a le tua o lo whanono manu i le li o wase manui o Samoa ia e mai se foi o tutono a inga tutono company tutono a onga tutono o whala poti putonga ia whawhelo iatu ni vaenga o le fiafi o le whawawina leo tatou manai o le manava o galuega moli atu ai le whamalo ma le whaafitatele i auauna le tua e mai se fo'i o le ʻaufaigaluega pei ona galulua e mai fo'i lenei aso mai lava le taeao ana lila se ia paia mai lenei tulā o le afiafi malo le folau malo le soifua maua malo fo'i le tauata'i ia i galuega o loo feaga iai ia ia foi le talitonuga le uanga ia tu lo tatou atunuu i maota malawa nisi la tau le uanga ia tunuga le ala ia ua maea foi tutu mawhai o le yaso nisi o tatou le uanga ia tu foi fale whaingaluenga
ia wale a mataina o le o ngā luenga o le nei afiafi. Ia o le wha malo mo le wha tele malo le useu tutu mwhaiva. Ia e mai se fo i ufuanga ma lava singa sa whenga ia i le nei aso. Ia le li lo na alofa mo lo na anga lei ua le wha umatia ai tātou au tātou maua pēr lana wha manolonga mai a te ia wha talofa tuho i womu pa anga le tātou au nanga po tātou misiona fia lava se vai panoa o lo e mafuta mai wha fonga mai ai ia vi ia le tua malo le ngā lulue malo fo i le au auna malo fo i le ono sai i sos tiutu ma sos e whaiva vi ia le tua le ise mea i le maua ma se file mu ia ua umalava o na tuun tāmanga i le tua mea umolo tātou wola ia a le afu ia e le pau le manuia ia o le mele mo le toa ili wha malo mo le wha tele ma se foi o le tātou taua wha le nganga o le tātou whia ngai fo i le aso mo le aso ia vi ia le li malo lava ia le lava papali i le taimi ma le taimi ia e tusa ma le wala aua le tua ia tau ma lava ia whawhelo i atu i le sunga i whawhia ngainga tila ulei kilifi ia pei ona ia tātou pokalame le whaungana o le malo Israelu se i mawai atu nei ia mesfo le tātou pokalame o le testimony hour mai le tina po le whatua mai ka leia lo fulu mo i malo ia whaftai tele mo le whaasoa mātango. Fia le ngatu po i lea le tātou pokalame Manai o lai, tina ia tia au malo le whaasoa, whaftai fōi le tāpena mo le upo le tua i ia le lia. Maisa le tātou, ai mainu e mau le ala, ngata i lea le tātou pokalame o lang suia e peo na tautua mai e tina ia aniva whaftai malo le onu sai, malo le au na i le tua. Maisa le tātou pokalame tutu lima le afi i lea tai au, ma lea tai au. Sunga whawhi ngai a whiu, ma loli ta pena, ma loli sa ili, ia o le tātou pokalame o le au o le sa tauro, ia mai Amerika sa moa e pei o na tautua mai aitina ia anatongia, teine mo lio le awa whaftai tele mo le upua le atua la ngona, ia le whala ai au ma le wha marosi mai o le atua, i whi au ese i le aso ma le aso, tātou au na i le atua whaftai fo i le, tātou pokalame i laso nafi po maa pupula o whautanga pia na iei tofine i anga lelei ia malole au auna malole tautua ia leli mo le atu wha malole niwa yaso pupu tātou savalia e lelei lava le atua ole tātou maunaua e sila mai ai e li anga i atu tātou manai o le manava o ngarwenga whatalo whatu i lungo o penga tawailangi i lungo o pe au nganu le ea lungo le YouTube, lungo le Facebook, lungo le tātou website, ia e masi fwoi lungo le tātou app. Fea lava se vai panoa o i whaafunga mai ai, tautua me le uranga tātou Global Kingdom TV, o le manai o le manava o ngarwenga a wina atu mo o ne fiafi. Mai tātou au tū, ua filifilia i tātou e le atua, ia o le tusi a le apostolo Paulo i lona tali whale nganga ia tito, ia lea nga ia toil tātou manai o le manava o ngā ruenga o le ngalo tāle tūlai lima tātou taulanga fiafi o le tāle nā o le tūlai whai ni usila nei pa malo atoi le o ngā le tōsunga le whawhengainga taisia vise sio malfatoia ele mafuta mai whaptai nofuta talo nofuta pua i mai ia wafo i le au nanga o le whaitawina leo le upo le tua mo tātou o ia nga ia tunungo le ala ia o fia ngai fo i mase kuka matangu fio nei aso ia fai le mu ai kuka i mu ta pena le lei le tau maftanga ma tau singa le fiafi ia wale manava o ngā wenga o fai upu nai lima fai upu e wha a mata me fai upu e wha mai ia tito lo lava tali i la le wha tua o tu tele ia te oile alofa tu noa ma le manuia mai le tua le tama. A toa ma ke riso Yesu lo tātou whaola. Mai leo whai upo e lima o le mele neina o tuai oi ke reta. Ina ia e whaatonuina mea ua tutoi. Ma ia e tō fia toia ina i lea ai ma lea ai. Whaapei ona o whai atu wai ia te oi. Amene.
o tātou ua filifilia i tātou e le tua o le toi whaamanatu lea o le manai o le manava o ngaluenga livaenga o le fiafi. O tātou o tangata ua wala awina e le tua, ua tōwhia ma filifilia e le tua. I eleli, awali ngalo ia te oe, ia o le a lava singa o se whaiva, o so se mea o lo e ngalue ai, o mea uma wa au mai e le tua. Ia tātou te au auna mga lue ai, ia tō whatu moana ina i o tātou loto. O tātou tangata o filifilia e le tua. I leli. Mai leo whai upuna e lima sa tātou whai tau ina. O le mea le nei na o tuwai oi ke rita. Ina ia e whaatonu uina mea uma ua totoi. Ma ia e tō fia to e ina i lea ai ma lea ai. Whapei ona o whai atu ai a te oe. O le sa vali lea o le tala le lei. O le whaalinga lea le au auna le tua i lona talii. Na ia apoa whaamanatu, whaaloto tele i lona talii o tito. Mai tala tangata o le tua o au o Paulo o le au auna le tua ma le apostolo a Yesu Keriso. Tito lo watali pele. Ona o le whaatua tua o ewa filifilia e le tua. Ma le ilo le leo le upu monia le tua. E hi uai o tau i le a mio atua. Ameni. Vi ia leli. Me le esele wha maoni o le upu a le atua. E le wha vau o na fi nau o le anganga o le atua mali tangata. O aili tangata whainga tā, o aili tangata whaalonga tā, o aili tangata le talitonu, o aili tangata ua vai o na whaatua tua. A le whai mai le whaamanatu, al tangata o le tua ilo nā tali. Tito, o au o le apostolo a Yesu Keriso, o au o le au auna le tua. Ona o tau o le au pa ia ma le au whaatua tua, o ewa filifilia e le tua. O tau i loa le leile upu monia le tua. E i uai o tau i le amio tua. Amene. Li ia leri. Lea laua toi whaamanatu mai mo i tātou leiva enga o le fiafi. Leanga o lo tātou whaamoe o le ola e whaamabau. Mi ia leri. Lea whai mai e tala tamalo. O le nei lava tala le leima to te tala ina atu ia te outou. I le whaamoe le ola e whaamabau. Na fola ina mai talu mai tau sanga o le vavau e le atua. E le mawhai o na tala pe pelo ai se tangata. Amen. Le ua umatu le au apostolo ma le au profeta. Le ua umatu le au filifilia ma le au paia. Na lato wasaina le ngasu o le tala le lei. Le ua tatou sapa i tali ai. Ai le muta e le uma le whaamoe le ola e whaababau. E o lava i le nono tia o le apostolo i le whare pui. Malona nau mai i lona tali i a Tito. Whai mai leo le tala le tamalo. O te whaamanatu i a te oe. O oe o le tangata ua filifilia e le atua. O le mea lea na o tuina ai o i ke reta ina ia e whaatonu i mea uma. Ina ia e tō fia to e ina i lea ai ma lea ai. Amene. A o tau o le au pa ia ma le au whaatotua, o e ua filifilia e le atua, o tau i loa le leile upu monu. Amene. Mai uai o tau i lea mio atua. Amene, peo tatou whaasoa i le po al po. Mai tala Paulo le kalesia i Filipi, ia tusa la au tau a mio ma le tala le lei. O le mawhana ma le wavala lata o le lua mawhtanga ma le toa. E fua mai ei fua o le amio tonu. E fua mai ei le amio atua. Le alau toi whamanatu fo i le apostolo i le kalesia a le atua. Le ua ia wina ai le tangata o Tito. Ameni.
mai la yo tala tamalo o le fa moe le tito o le fa moe le ola e fa va ia le tautonunga o lo fa moe ma lo fa moe o le ola e fa va o le manuia e fa va amen o le langi fou ma le langi fou ua saunia e le atua mo i tatou amen ia le la fe metala tamalo o mea umaia na matou fola i natu ia te outou talu mai tau sanga o le vavau e le atua e le mawhai o na tala pepelu amene le ua whaalia mai lava e lana fionga mai tala tuspa ia i ona po e tatau ailea i le tala inga u matou tu inatu e tusa ma le poloa inga le atua o lo tatou whaola amene tito o le mea leana o tuuinai o i kereta amene Mike o le mea leana o tuuinai o i manureua o le mea leana o tuuinai o i Aotearoa amene au na le atua atali i awhawhine o le mea leana o tuuinai o i ina ia e whaatonu i mea watotoi amene e maa ngai ai o whainga o le apo inga ma le whamanatu le tangata o le atua i le au na le atua tito o oe o lo lava tali i la le whaatotua lewa watu uteli vi ia leli ia manuia o whaiva ia manuia o la sanga uma ia manuia lo wala awina ia manuia le mea wa filifili ai oe le atua amen mai leo tala tamalo ia te oe le alofa tu noa ma le alofa o le atua ma le manuia mai le atua le tama a toa malo tātou alii o Yesu Keriso fa umal tātou manai le vaenga o le fiafilenga le tāpena mai tātou taulanga fiafi ma leo tala tamalo pe tātou mau tito o le mea le nei na o tuwai oi ke reta ina ia e whaatonu i mea uma o mea watotoe ma ia e tō fia toia ina i lea ai ma lea ai amene haleluia lona winga wa le aisha mea tua i le kalesia amene vi ia leli fai maila i o le tala tamalo o loto le nei tito ina ia le aise tasi e matau leanga ina amene o tane mafafine haleluia o whanau o e whaatotua amene ina ia awane i aise tasi e matau leanga ina amene vi ia leli aise a langa i tatau le pikopo ona le matau leanga ina e tatau le ti akono ona le matau leanga ina e tatau le o ona le matau leanga ina e tatau le atali i male fafine o le atua ona le matau leanga ina aisea toi fo ya le tu le tatou fa so le teni le fai mai el tala paulo le afu koi fai i tangata le o tito pe ya fai poi fitu na te mau mai au wai tatau lava i le pikopo ona le matau leanga ina o ia awa o ia o le auna tausi mea le atua ameni ole auna ele fina wali ole auna ele ita ngofi ole auna ele intele waina ole auna ele fastangata ameni ole auna ele manu i oloa aya a ole tangata ya lofa ole tangata ya lofa ile a miolelei ole tangata ya lofa ile au fatotua ole a miotonu ole a miotua malele ngā o ia. Aleluia. Lea rau wha manatu le tangata o le tua i lona tali i wha lea nganga tito. Mea lea nau tu wai oi ke reta ina ia i wha tonu i mea umau watotoi. Ma e tō fia toi ina i lea ai ma lea ai. Aisea a wai ta tau lava i wha naua lea tua. Ona le matau lea ngaina i lātou. Amene. Ma ia lātou i loa a wā o i lātou au auna tausi mea lea tua. Ameni. Ia vi ia lea tua o le tātou manai na o le manava o ngaruenga ni vaenga o le fiafi
Whatalo whatu sunga ia sua, whawhengainga, whawhtai mafuta mai, whatua ia 𝚘𝚜𝚜𝚎𝚘𝚡, whawhtai mafuta mai, whatua ia Susan Whetalainga, ia vi ia le tua na fuitoa, ulale na fuitoa, whawhtai mafuta mai lo sunga teitai, ia mai se fo initial tato ainga ule maua tu le waan. Amene, aya, o lea mio tonu, o lea mio tua, o lea whaatua tua, o lea lofa. Amene, vi ia le li, o lea mio le lei, o lea, e le manu i oloa. Hallelujah, e le fasi tangata, e le inu tele i waina. Amene, aya, ai au auna o ia o le tangata tausi mea le atua. Amen. Ia le tua le ne fiafi ua filifilia i tātou e le tua. Mai leo tala ta maloa. Tito o le tau fi mau i le upu moni. Amen. Whaapei o na aoa o ina o ia. Ina ia mawhaia e ia o na apua po i atu i le mata upu e olai. Ma oa o atu i le e fina o mai. Amen. Ifa penase la ngona o tātou manai o le manava o ngā luenga. O tātou whanau. Whanau whaaleanganga. Amene lātou umalo i lalo tātou taitainga. I ia leli. O tāofi. Ina ia whapena o na tāofi mau i le upu moni. Awani tātou mamau ma le upu a le atua. Tātou te mamau loa ma le fina ngalo le atua. Ia ona whea ngai leo i tātou ma whainga tā ma puapua ngā ma tātou whanua atua. Amene, i ia le atua, me leo tala ta malo, ma ia o tau i loa, a wae toa tele o e soli tū la fono o tau tala tala i upu, lea o ngā, ma wha se se atu, ai sili musa i le au peritomu. Hallelujah. I se si tala, e sili musa i le au whaatua tua, e sili musa i le au whaolaina, e sili musa i le au kewisiano. I ia leli. Amene, a ia avea i tātou ma au na tau si mea le atua. Tātou tea, whaatonu i mea umau atotoi. O le au na e le ise me mai. O le au na na te vai tonu ina le upumoni a le atua. Amene. O le au na e le ise me matau le angaina ai o ia. I ia leli. O le au na e le fina wali. Tai peo tātou whaasoa le pōna pōa. E tā lai e toa paulo ma le au whaatotua. E tā lai ane ale isi au whaleanga mea. Tā lai ma le loto le anga. Tā lai ma le fina wali. Amene ina ia whao popo ai nono tanga ma popo ngā i lunga le tangata o le atua. Amene. A o le au no atau si mea le atua, le tangata ua filifilia e le atua. Amen. O le tangata e le itango fie, e le fina o vale, e le inu tele i waina, ia wa ai tātou ne i ova le tātou inu i le waina. Wai ova lo le inu le waina, fia fasi tangata, loa lea lai whai mai, e lese fasi tangata, e lese tangata e manu i o loa. A o le whaatua tua, o le a mio tonu, o le a mio tua, ma le ngā o ia. Whamanu ia le tua ia toa le fiafi, tātou toi whila i le fiafi ana nei tātou whaasoa, whaawina mo i tātou. Manu ia tele le tātou taulanga fiafi, ia o lo tāpena ina i le sunga i whawhengainga ia fiu, whamanu ia tele le tua i sio tātou aina, ia iailanga leo le tua, tumau le tua lona lava vi ina. Ona o Yesu. Amene, amene, amene. Child, don't you worry. Peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Praise pour out. Let me hear you shout. Everything's alright in my